Bismillahirrahmanirrahim. Zaroknin delal em dve dersa xwe handaji duayê di nava nimêjê da û duayê li pey nimêjê tê xwendin em ê wan bêjin. Dema me re Fatiha dixwîne û li pey sûretekî dixwîne an ayetekî û çend ayet dixwîne diçe rukûê di rukûê de sê cara meriv dibêje Subhane Rabbiyel Azîm. Sê cara Subhane Rabbiyel Azîm paşî meriv divê Semiallahu limen hamide radbe serxwe piştî meriv çû secdê jî sê cara Subhane Rabbiyel E'la. Subhane Rabbiyel E'la en hindik sê car tabi meriv dikare 5 7 9 11 wisa zêde jî bike. Fatih meriv ji rukûê radibê meriv Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Dema meriv selam jî sermeri raset fetvedve Esselamu aleykum ve rahmetullah. Sermeli çepeli dizvere disadve Esselamu aleykum ve rahmetullah. İşte meriv selamda meriv Allahümme entes selamu ve minkes selamu tebarekte ya zel celali vel ikrami ala Resulina salavat. Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram ala Resulina salavat. Dema meriv cemaatil meşri mezun ve duayet khunu. Dura meriv veçin, dura meriv Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu Vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Emcarım tekrar bakın. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lipeyviya meru ayeti kursi dixune. Lipey ayeti kursi de sivse cara Subhanallah, sivse cara Elhamdülillah, sivse cara jî Allahu ekber dibêje. Dura merve Allahu ekberu kebiren alimen ve mevlen nesiren hak la ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. O derste kabilindeki ve Subhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab. Merve dersi bu dua dike, şukara dua dike, çi dixwaze ji Xwedê, ji bo dînê xwe, ji bo dunya xwe tiştê qenc dixwaze, ji ümmeta Muhammed aleyhisselam ra jî dixwaze meriv, ji temamê insana ra alema mirovatî ra ji her kesî ra tiştê xweş meriv dixwaze. Nifirkirin tiştekî baş nine, ehtiyacî me Xwedê heye, fayda dua jî pir heye, gere meriv duakê pir baş bikir, pey dua ra jî destê xwe ser çavê xwe dide, hinek Fatiha dixwînin, hinek naxwînin, yan xwe mina Fatihê ziratê de tune ye.